Pitaj ga nešto. Ajde opet onako da... Pitaj ga, ajde opet onako. Primakri mu se... Ajde onako ga s nosom. Dignete. Slika je, Jane. Pa slika. Pa snimaj. Ajde još. A ti si malo divlji, gnjete. On će tebi uplašiti. Tako se on naduva, jel? Kako se papagaj naduva? Pa gdje ode? Gdje si otišao, gnjete? Vrati se. Pa ti snimaš. Vidim. Igritski ti snimaš. Ajde opet tako. Pozna se. Mati. Mama će biti sad ona nam je izjavila lepo šta se desilo. Kad te malo uštine, onda će da te boli. Gdje si Gricko? Ovo je Gricko. Gricko? Ovo je Ignjata. Njegov Gricko. Razgovor. Na vosteru. Sobe. Gledaj ovo sad. Kuhinje. Vidje dječačka. Ne možemo ovaj snimak na YouTube, što baba izjavljivala tu nešto. Zašto ne možemo na YouTube? Ćao. A zašto ne možemo na YouTube? Baba tu bacivala neke komentare. A nema veze. Ja komentare nisam